Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi-ke ungacindezelanga-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa-ke engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke futhi ngingakuphuthisa izindaba njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba olethe lona-ke namhlanje-ke la ngilethele-ke udaba-ke olushaqisa-ke ngendlela eyisimanga-ke laphana-ke isihluku-ke laphana-ke owesilisa-ke oyiphoyisa edubula unkosikazi wakhe kaningi washona wase ezidubula naye. UAsemahle iminyaka engu-28 years uxabane nesoka lakhe endlini yalo libese likhipha isibhamu lamdubula kaningi washona ngaso-ke leso sikhathi-ke lase liyabaleka nokuthi ngokuhamba kwesikhathi latholakala selizidubulile nalo emotweni yalo selishonile. Lesi sigameko senzeke eFlagstaff. Akwaziwa ukuthi-ke yini-ke le ngaka-ke abebeyibanga-ke ukwenza ukuthi aze afike esigabeni sokuthi-ke adubule-ke laphana-ke akhiphe-ke umphefumulo-ke laphana-ke ngoba-ke nguye-ke umuntu-ke kulindeleke ukuthi-ke uzomvikela-ke laphana-ke since-ke ebeyiphoyisa-ke laphana-ke kodwa-ke uthatha isinqumo sokuthi-ke amdubule-ke naye-ke kushuthi-ke wase wabona ukuthi kuzongena enkingeni-ke laphana-ke njengoba-ke ebeyiphoyisa-ke wabekhetha nokuthi-ke azidubule-ke yena-ke laphana-ke. Uma uzocela lapha ama-comment section ufusho uvo lwakho khona ukuthi-ke ucabangani ngalolu daba-ke lolu-ke bese wenze okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ezizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.